U okviru proslave Dana grada 11. studenog na Gradskom trgu Slobode svoje autohtone proizvode i suvenire predstavile su mnoge udruge i obrtnici. Posjetitelji su tako mogli uživati u degustiranju i kupnji domaćih eko proizvoda te brojnih drugih delicija, kao i u kušanju mladog vina. Članovi Mađarskog kulturno-umjetničkog društva Permonoštor kuhali su grah u kotliću od 450 litara za sve građane. Imamo jedan dobar grah i mi smo evo i ovaj puta odazvali tom pozivu. Mi to već tradicionalno radimo ovdje u Belom Manastiru na trgu i imamo kotlić od 450 litara i sad smo ga napunili do kraja. A inače u njemu ima 50 kg graha, 30 kg mrkvi, 40 kg kobasica, 20 kg slanine, 30 kg postiju, zatim imamo 30 kg mrkve, 20 kg peršina, 10 kg pašternjaka i puno paprike, bibera, bijelog luka i svega ono što još treba da bude jedan dobar grah. Mi se nadamo da će stanovnici, građani Belog Manastira biti zadovoljni s time što smo mi napravili i dao Bog da se to sve pojede i da svi budu sretni.